Woza nendlebe ngize nendaba. Allegedly ngandza kwethu nakho kubalekile. Kunalama by-elections azayo la eGauteng azobe lapha eFreedom Park eDevland. Ebese kuba khona amanye ama by-elections futhi engiwakhumbulayo lapha eMpofana eMooi River. Ngiyacela ngandza kwethu ukuthi ake siphumeni ngobuningi bafethu, ngiyacela isicelo lesi. Uma uzazi nje ukuthi umthandi weMK okanye ilunga leMK, ngiyacela ngandza kwethu niphumeni ngobuningi, nihambe niye lapho kuvotwa khona, nikwazi ukuthi niyogada umzila ngoba sisenkingeni. Ngiyacabanga ukuthi nibonile nani kulama by-elections adlule ukuthi bekubanjwa abantu bakwaGogo, kubanjwa abantu be-IFP benza ubuqhophololo. Ngizwile nje noGodole ekhuluma ngemeya yalapha eMpofana ukuthi naye umama loyana ubiza abantu njengoba kusondela ama by-elections nje wathi abeze bezokwenza ama learnership eagriculture, wafika wathi abeze nama ID, kube sekutholakala ukuthi ke ube sethatha ama locals ama ID alabantu wase eyababhalisa for ama special vote ukuze bezoqhubha bona lobo bugebengu babo, babona sebethola nje ama SMS. Ngakho ngandza kwethu kubalekile ukuthi sugada umzila. Niyababona bafethu abanye besebenza kanzima beyikhandla ngoba into esifunayo ngandza kwethu akekho ozokusebenzela ukuthi mhlambe oGodole bakhona, onkwali bakhona, hayi bakhona omacekeceke bakhona, akekho ozokusebenzela, hayi bakhona osibahla, akekho ozokusebenzela, akekho ozokusebenzela. Nawe lolu shintsho esilifunayo uyalifuna. Musaka ukuthi wena mhlambe ngoba mhlambe awuposta okanye awaziwa mhlambe kangako ebese uthi hayi ngizoyihlalela ekhaya. Ngiyacela ngandza kwethu akuphume ngisho sinedolo impela, sambeni siye lapha kulama videos, sifike lapha yana sigada umzila. Abantu be-IFP nabantu be-ANC bayaganga, abantu engingakabazweli ukuganga abantu be-EFF ngabe ngibaqambela amanga. Abantu esaziyo ukuthi bayaganga manje esine show ukuthi bayaganga i-ANC kanye ne-IFP ne-DA noma iganga yona ke diplomatic, yabo, kodwa bonke bayaganga. So manje ngandza kwethu ngiyacela bafethu ukuthi ngomhla ka-14 abangaphumelelanga ukuya eMpofana abaye elokhuzaneni lapha eFreedom Park, yabo, because angeke siphumelele sonke mhlawumbe kuye KZN. Kodwa thina esikuphumelelayo kuye KZN ngandza kwethu asiphumeni siyeni. Lento esiyenzayo asiyenzeli abahlali bakulezi indawo kepha siyenzela nathi ngoba lokuwina amalokhuzana ama by-election emva kwalokho kumele kusetshenzwe. Next year kwenziwa ama local government elections. Njoba kwenziwa ama local government elections, yiwo lawa in the next 3 years azobe esisiza ukuthi siprove ebantwini ukuthi siyakwazi ukusebenzela abantu. And then mase sisebenzela abantu ngo-2029 abantu bazovotela iMK ngobuningi. Lolu shintsho esikhala ngalo bese siyalibona ngoba selokhu kwathi 1994 hayi siyakhala iANC ifike out of 100% ifike yenza u3% bese ilokhu isibeleseleke ngalo 3%, u97% ibingawenzile. So isikhathi manje sokuthi izinto zishintshe manje ngaphandle kwento eziningi esingayibala, kodwa nje ukubalekile ukuthi abantu kumele bajabule bonke. So uma ngabe sifuna ukuthi sikubone lokho, asihambeni sekuma videos sifike sisebenzeni sigada umzila ngandza kwethu ukuze sizokwazi ukuthi maduzane siyibone nathi kuthiwa iMK iqembu elibusayo eSouth Africa. Ebese siyakwazi ukubona zonke lezi zinto ebesilokhu sifisa ukuthi ANC izenze ingazenzi. Ilokho ke ngizocela ngandza ukuthi asiphumeni nje, asiphumeni ngamandla, siphumeni sonke umhla ka-14. Wonke umuntu akaphume ahambe kuvidile akazokhona ukufinyelela kiyo.